Lakhipur Online Putoksaba Jungi Tang Kunipan Nongmaijing Numit ki Khomjinba Pao tabirase Ahanbada Maroi Pao Manipuri Sahitya Parisad Assam ki Core Committee District Amadi Branch Committee Singya Punba Mifamda Maroi Bawarep Kaya Laukre Lakhipur da chathariba tongan bachakot thorangi thabak sing Mantri Kausik Raina jengsinkre Silchar Town Electric Auto Coordination Committee ki paugi mifam pangthoktuna Traffic Police ki cheksil thorang puthakat khre Sagnai raba aiba Laisram Somorendra ki chahi chama subama pok kumon thoram Tripura da pangthokadori Parikha gi mangoinana question paper amuk leak oipetagi Maharashtra gi Mahatet Parikha matam kaktana yithokre amasung Risingani manga gi mamang da phongba Mahatma Gandhi series ki note sing chanararoi haiba wafam adu aran bani haina lauthokre Hauzik mapungoi pa pau tabirase Ngarang Jun gi tang kuntaret thangse limit ki ayuk pung tara makhai taba matamda Manipuri Sahitya Parisad Assam gi makhada leiba district amadi branch committee singa Parisad ki core committee ga apunma mipam ama Silchar da leiba Parisad ki maru sanglen da phamkhre Mifam asida Parisad ki President Dr. Puri Sabam Birmanina Mayai Tangbalda aduga Vice President Singh Nongthombam Binod Bihari amasung Professor Aurongbam Rajmanina Daista Lengsinke Mifam Haugolakpada Parisad ki General Secretary Dr. Maisnam Ninghibana Member Singh Butaram na oklaba matong handak Jungitang tara mangada Mamangi General Secretary Professor K.H. Dhirena Parisad ki mathau taba che chang sing kusinarakiba adugi matangda akopa paudam thambiki mifamda maruina saruk yaradana wapam kya thambiki basingi manungda Leisungbam Robindro Biren Singha Athokpam Iboton Wahengbam Helen Sana Ingudam Nilbir Haubam Manisana Phandom Manibabu Laisram Nandakumar Sarat Chandra Singha Y. Bimol Professor Y. Profullo Manikumar Nauremcha Sangamai Mohan Posongmam Rajendro Sapam Robindro T. Debasis Sawaizam Subong Koramasung Mayengmam Ngauba Asinachingbani Mifamna Marik Chumna Kananaina Rabagi Matungda Laukiba Warep Singdi Parisad ki awat apa che chang akaknaba matam gi manungda Hanagi General Secretary dagi Khomjinba Lakhipur amadi Borkhola Parisad ki anoba branch amamam hangnana bagi tamak mathangi CEC gi mifamda puthokpa life member amasung donor member July gi tang tara manga gi manungda pisin biba Parisad ki thobuba singda saktak che identity card issue tauba review committee ki report mathangi CEC mifamda puthokpa Manipuri medium school singya akupa data lakliba July gi tang tara gi manungda Parisad ki General Secretary da pisan biba amadi madu ki report Assam gi mahima singi mantri da pisin duna taksinba amasung haukiba March ki tang nipanda hozai da phamkiba Parisad ki Special General Assembly mifamda laukiba warep ki matungina anoba term asi Jun gi tang tara manga lisingani ga kuntaruk ingda che chang kusinarakiba asidagi hauragani haina Parisad ki Secretary Professor P. Raj Biharina thadorok pachirolamada khangalakle Khangan jaba Mamangi chahi singda maipakna mahiroi kya puthokraba Infinity Knowledge Center na handaksu Jawahar Navodaya Vidyalaya ki selection da maipakpa porakre Center asigi mahiroi Aisha Mehjabinna top 3 da aduga Bhabika Khaidamna top 25 ki mafam kanmangamkre Center asigi anoba batch mathang tha July dagi hauragani khudong saba si lobinaba akupa marol gi damak Center asigi Sar Tennyson ki mobile number 7002554061 number asida pau phobinaba haire Center asina pangthokadaba test amagi matungda admission pizagani limited seat ni maramaduna athuba matamda mahiroi singna ming chanbinaba Infinity Knowledge Center gi maigedagi khanghalakle Rajya ki Food Public Distribution amasung Consumer Affairs amadi Urban amasung Cooperative Mantri Kausik Raina ngarang Lakhipur Core District ta chathariba tongan bachakot thorangi project singi pibam yengsinkre masigi mathakta mahakna Silchar dasu infrastructure project khara jengsinkhe project sing asigi thabak sing quality ka hendana amasung laptop laba matamgi manungda loisenanaba mantrina maroiba meeting thamki Lakhipur Core District Office ki conference hall da ngarang pangthokiba mipamaduda Sri Raina tongan department singi makhada chathariba project singi pibam jengsinanaba district administration ki official sing amasung mari leinaba contractor singa kumna khanaki
मिफम अदुदा लखीपुर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर ध्रुवज्योति पाठक, कसर जिला के डेवलपमेंट ऑफिसर राजीव राय, लोनना मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंह डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल सिंह सरुक जाखे। पब्लिक वर्क्स रोड्स डिपार्टमेंट की थबक सिंह यंगसिनबदा मंत्री रायना असम माला चीफ मिनिस्टर्स उन्नतो पका सड़क टी गार्डन रोड प्रोजेक्ट यावना अतई मरुओइब लंबी की प्रोजेक्ट सिंह की फिबम यंगसिनखे। मसिगी मथक्ता पब्लिक वर्क्स बिल्डिंग डिपार्टमेंट की मखादा चथरिबा प्रोजेक्ट सिंहसु महाकना यंगसिनखे। मसिगी मनुंगदा लखीपुरदा सारिबा इंटीग्रेटेड कोस्ट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स ऑफिस, फमुंग चामा लेकदबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मिनी स्टेडियम, स्कूल बिल्डिंग, लॉ कॉलेज अमसुंग अतई सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिंह यावरी। महाकना मरी लेनबा एजेंसी सिंहदा क्वालिटी लेना थबक पांगथोकनबा अमसुंग थबक थेंगथाहंदनबा चेक्सिलवा पीखे। अमरोमदा राज्य की पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की थकनबा इसिंग फंगनबगी प्रोजेक्ट, खुंगंगी इसिंग प्रोजेक्ट अमसुंग ड्रेनेज प्रोग्राम की खुमांग चौसिनबगी मतंगसु खनखे। श्री रायना अखनना खुंगंगी मफम सिंगदा सेंग थकनबा इसिंग लेतना फंगननबा लौखलिप थौरांग यंगसिनखे। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की मतंगदा खननैनबदा नोंजु थादा मई लेपतना फंगनबा, खुंगंगदा मई लेपतना फंगनबगा लोइनना हेना मपांगल कनखदनबा अमसुंग कोर्ट डिस्ट्रिक्ट की मई सिजनरीबा सिंगी तोंगान तोंगानबा खुदोंचादबा सिंग कोखननबगी मतंगदा कुपना खननैनखे। महागना एजुकेशन डिपार्टमेंट की मखादा लेबे स्कूल सिंगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अनोबा स्कूल बिल्डिंग साबा, महिमा सिंगी थाक वांखदनबा थौरांग अमसुंग एजुकेशनल मटेरियल सिंग यंथोकपगी फिबम यंगसिनखे। क्लासरूम दा टेक्नोलॉजी सिजनबगी मतंगदा सुमहाकना मिफम अदुदा मरुओइबा मिडेंग थमखे। मसिगी मथक्ता सोशल वेलफेयर, हेल्थ, वाटर रिसोर्सेस अमदी एनिमल अमदी वेटेरिनरी डिपार्टमेंट यावना अतई डिपार्टमेंट सिंगी थबक थौरम सिंगी फिबमसु महाकना कुपना यंगसिनखे। सिलचर टाउन इलेक्ट्रिक ऑटो कोऑर्डिनेशन कमिटी नंगरांग थांगजनमिता पावगी मिफम अमा पांगथोक्तुना हंदकता सिलचर ट्रैफिक पुलिस की थौरांग मखादा शहर असिगी लंबी सिंगदा इलेक्ट्रिक ऑटो अमसुंग अतई अतोप ऑटो रिक्शा सिंगी लाइसेंस नचिंगबा चेचांग चेक तौबगी खोंजंग अदुदा अपेनबा फोंदोक्रे। कमिटी की माइगेदगी ट्रैफिक पुलिस की इंचार्ज अमसुंग अतई मरी लेनबा कांगबुना मफम असिदा मतम कुइनदगी ऑटो थौबा कयामरोम लाइसेंस जाउदना गाड़ी थौदुना लाखिबा सिंह फागतखिबा अदुबु थागतखे। कमिटी असिगी प्रेसिडेंट विकास रंजन भट्टाचार्यना सिलचर की मपानदगी अथिंगबा लेतना गाड़ी कयामरोम सिलचर मनुंगदा चंगलकपना ट्रैफिक जाम थोकनबगी मरम ओइरी हाइरदुना लाइसेंस जाउदुना गाड़ी थौरिबा सिंगी मथक्ता अकनबा थबक लौखटपिनबा हाइखे। लाइस्रम सोमोरेंद्र बर्ड सेंटेनरी सेलिब्रेशन कमिटी इम्फाल अमदी पेट्रियोटिक राइटर्स फोरम त्रिपुरा अनि नखुसमनदुना लाक्लिबा जून की तांग 30 की नुंथिलगी पुंग मंगा ताबा मतमदा अगरतला प्रेस क्लब के ऑडिटोरियम दा सकनाइरबा इबा लाइस्रम सोमोरेंद्र की चही चाम सुबमपोक कुमन थौरम पांगथोकलगनी। सेलिब्रेशन कमिटी ना हौकिबा चही लिसिंग अनिगा 15 की जुलाई 10 हौदोकिबा निंगसिंग थौरम असिगी मखा चथरकपा ओइना त्रिपुरा दा पांगथोकदोरिबा थौरम असिदा सेलिब्रेशन कमिटी की कन्वेनर साहित्य अकादमी अवार्डी शरद चंद थियाम नाथोइबा मिथुंगलेन ओइना सरुक यागनी। पेट्रियोटिक राइटर्स फोरम त्रिपुरा की प्रेसिडेंट खेत्रीमयी माधविना थौरमपु अदुगा मणिपुरी साहित्य परिषद त्रिपुरा की जनरल सेक्रेटरी सेलेबम खेलामोहनना अखनबा मिथुंग ओइना सरुक यागनी। सेलिब्रेशन कमिटी की मेंबर राकेश नावरेमना हौदोकवारोल थंबका लोइनना लाइस्रम सोमोरेंद्रना इरंबा खनगलबा सेरेंग खरा यंखोम सीजा अमदी ईसी मार्च अखन्ना पाथोकनी। थौरम असिगी मनुंग चन्ना लाइस्रम सोमोरेंद्र की पुंसी अमसुंग थबकी मरमदा सकनाइरबा स्कॉलर वांखेम बीरमंगोल डॉक्टर नंदो निंगोम्बम तोंग्रम अमरजीत अमदी लेखिद्रबा अइबा लाइस्रम सोमोरेंद्र की मचानुपी सारदा लाइस्रमना बांगांगनी। लोइनना मणिपुर अमदी त्रिपुरा की अइबा अइबी 15 ना सरुक यादुना सेरेंग सेदिनबगी थौरमदा त्रिपुरा की सकनाइरबा अइबा थांगजम रोथिंद्रना थौरम मपु ओइबिगनी। निंगसिंगबा याय लाइस्रम सोमोरेंद्र कुमजालिसिंग अमगा चमापन 15 की जुलाई की तांग 10 इम्फाल की याई स्कूल हीरो हनबा लेकाइदा ताइबंग खोंगदारखे। हुइड्रोम निंगोल लाइस्रमोंबी बिनापानिगा लुहोंगदुना मचानुपी 3 फंगजखे। महांगना इरंबा सिंगथा निंगाई ओरबा लाइरिक सिंगी मनुंगदा वा अमता हाइगे तेलंगा 1952 ममांग लेकाई थंबाल साले 1953 खुल्लमगी वारी 1954 अमदी वाक्सिंग की कविता 1958 असिन चिंबा यावरे। महाकी सेरेंगी लाइरिक ममांग लेकाई थंबाल सालेदा कुमजा 1958 साहित्य अकादमी अवार्ड पीदुना इकाई खुमनखे।
Manipuri loan literature amadi culture gi lamda ajoba thodang lobiramba aiba si kumjali singani ga tara taruki June gi tang anida taibang pan thadokhi chahi ama chumna chatharakpa aiba si gi chahi chama surakpa gi loisenbagi mapung oiba thoramna July gi tang kun Imphal da pangthokani haina Patriotic Writers Forum Tripura gi secretary Ningomam Pranoina thadorakpa cherolama da phongdorakle Maharashtra Teacher Eligibility Test Mahatet lisingani ke kuntaru ki parikha matam kaktana yaithokre parikha singasi nongmaijing nimita pangthokna ba thorang tawringai ki cherakta nongma mamangda ngarang question paper leak obagi thodok ama thorakpadagi Maharashtra State Council of Examination na phirepasilau kibani rajya sigi center Lisingamaga chatret ka kunipanda mioi lak taruk ki mathakta leiriba candidate singda achoba chaitheng ama pikre parikha siga anuba tarik hojik phawba lauthoktre Maharashtra State Council of Examination MSCE na parikha se jaithokibani aduga thodok asida mara leiraba mioi singi mathakta police na thizin humjinbagi thabak chathare police na thajaba jaba paw phangbadagi mafam amada thizinbada phagatkiba question sing adu asengba question paper ga manabadagi parikha se jaithokibani thodok asiga mari lenana police na mioi ahum phare Rajiv So amasung Akash Kumar Bihar dagi aduga Dhiraj Singh na Haryana dagi ni haire Kumja lising ani ka manga gi mamang da puthokiba lupa tara lupa kun lupa yankhai amasung lupa chama satpigi Mahatma Gandhi series ki note sing bank na lauraroi haina handakta social media da sandokliba pawadu mapung phana aranba pawni fake news ni amasung masina miyambulana lamjing mani haina haikre hairiba note sing asi hojik phawbada mapung phana chanaba yaba legal tender oiri amasung customer singna jingnaba phawbagi maram amata leite hairi viral oiriba pawasi mapung phana yumpham yaudaba pawni hairi pawasina makhata na hai ariba note ki matangda karigumba ahongba malak patarabadi masi khwaidagi hana Reserve Bank of India RBI gi official website ta lauthoktuna khangangani haina phongdokle Lakhipur online channel asibu yengbiriba singna pawasibu like amati share tawbiu amati hojik phawba channel asibu subscribe tawbidriba singna subscribe tawbiu Aroibada maroiba paw amukhanna Manipuri Sahitya Parishad Assam gi core committee district amati branch committee singya punba mifamda maroiba warek kya laukre Lakhipur da chathariba tongan ba chakot thorangi thabak sing Mantri Kausik Raina jengsinkre Silchar Town Electric Auto Coordination Committee ki pawgi mifam pangthoktuna traffic police ki chaksil thorang bu thakatkre Sagnai raba aiba Laisram Somorendra gi chahi chama subama pok kumon thoram Tripura da pangthokadori Parikha gi mangoina na question paper amuk leak oibadagi Maharashtra gi Mahatet parikha matam kaktana yitokre amasung Lisingani gi manga gi mamang da phongba Mahatma Gandhi series ki note sing chanararoi haiba wafam adu aranbani haina lauthokre Lakhipur Online YouTube channel gi paw sanduk chaba ngasigi oinadi matang asida loijare